Salamatçılar, hurmatlı YouTube sevgililer. Bugün жұмыштан kelip kухняда тамақ жасап атып, Елінек Томаш деген Словакияның чемпионын жолықтырып қалдым. Азыр эми андан кичине маалымат алып коелу. Дос баладан Словак болот, өзү Словакиянын сууда сүзүү боюнча чемпиону. Бүгүнкү ашты басып атабыз. Булар деле тамак жасап атат. Биздин жашообуз ушундай. Кухняда тамак жасап атып. Ой, камарат, ако, добре? Добре. Говори чо, kde čo? Ale to mám úspechy za plávanie, keď som bol ešte mladý. Áno. To keď som mal od svojich 10 do nejakých 16 som plával, to znamená, že 6 rokov som plával a toto mám úspechy od... Výborné, камарат. Мына достум ийгиликтер экен, медалдары, кубоктары, бул көп жылдык мээнеттин сууда сүзүү боюнча Словакиянын чемпиону. Ушул дос баланы жолуктуруп койдук. Мындай сүрөттөр бар экен, алып чыгып таанышып атабыз. Жакшы бир ийгиликтер. Биздин дагы Кыргызстандан дагы ушундай сууда сүзүүдөн чемпиондор чыксын, ийгиликтер болсун. Баарыңарга ийгилик. Za najlepší plavec kde to bolo? Toto bolo v Rakúsku, či v Nemecku? Nemecku. Dobre, toto je pohár, to je tiež za najlepší plavec pohár STU, to sa koná každý rok. To som víťaz za 2001, 2002 a toto som ako najlepší plavec za rok 2000 na škole. Športovej škole.